dibuka oleh Yang Mulia Kiai Ahmad Syafi'i. Kedua beliau waktu kami haturkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya'i wa syuhada'i shalihin ulama'il 'amilin salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala ibaring selamat barang sabung rintangan kaponat besar Allah barang lancar lahumul fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walidayya amin. Kepada beliau aturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang telah kita baca bersama, acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu pelaksanaan lomba tilawatul durus oleh kelas 6. Namun sebelumnya ada penampilan dari adik-adik PAUD di bawah asuhan Bunda Miss. Nah, supaya siap operator siap. Sejenak kita saksikan penampilan dari anak didik kami dari tingkat PAUD yang akan memberikan hiburan kepada Anda semua.
Iya, tepuk tangan untuk ladiesnya. Berbolan nakan. Ya, kita akan penampilan yang kedua. Barusan tentunya dari para ladiesnya PAUD. Sekarang kita akan saksikan penampilan cowok-cowok kerennya RA Nurul Ulum. Ya, dilakukan. Tepuk tangan yang para cowok keren RA Nurul Ulum. Dalam mata lihat selalu bergembira. Selalu berduka cita, mari bergembira, gembira bersama, mari bergembira. Jadi bebas rasa dan pesan di tanah jiwa. Bagi
Ki bedo lo. Cewek. Baik, ke panggung. Yuk kasih tangan yang apa nih kak? Iya, tepuk tangan. Nah, barangnya Nurul Alum. Nah, kita ngantok nih kan. Ki lebur. Ki bener. Nah. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah. Baiklah kita masuki acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan tilawah terus untuk MD Nurul Alum. Maka kami pasrahkan kepada koordinator lomba senam, yaitu Akhil Karim Ustaz Habibur Rahman. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bilikisar untuk ketia lomba sama dengan yang kemarin, dan untuk penilaian kecerdasan kami pasrahkan kepada Ustadz Khairul Rahman, dan kebenaran kami pasrahkan kepada Ustadz Muqaddar
adab kami pasrahkan kepada Ustaz kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil peserta yang pertama. Anak yang bernama Ahdan Nur Rahman. Persiapan Aisyah Rahmadani. Panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pengarang kitab Fathul Qorib? Pengarang kitab Fathul Qorib adalah Muhammad Ibnu Qasim Al-Yasi. Ada berapa macam-macam air? Macam-macam air ada 7. Hujan, sungai, embun, salju, laut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid. Jawab. Pertama Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid, dan dalam pembangunan masjid ini beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut bekerja untuk memberi contoh kepada umat. Siapakah yang menambah lafaz azan? Jawab. Yang menambahkan lafaz azan subuh yaitu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Siapakah yang menambah lafaz? Selama beliau Rasulullah SAW hidup, ada berapa peperangan yang beliau ikuti? Semasa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, terdapat 67 peperangan yang beliau ikuti dan 27 peperangan yang beliau tidak ikuti. Soal katipun. Lima haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Aisyatul Rahmadani. Persiapan Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memakai wadah dari emas dan perak? Memakai wadah dari emas dan perak hukumnya haram. Apa status air musammas? Air yang suci dan mensucikan serta ma'ruf digunakan. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Sebutkan. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5, yaitu 1. Idhar halki, 2. Idgham bihunna, 3. Idgham bilahunna, 4. Iklab, 5. Ifah hakiki. Apa yang dinamakan idhar khalqi? Yang dinamakan idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6. Zaha, ain, wain, ha dibaca jelas. Contoh, min khairin wa jannatin alfafa khabiran alima. Sebutkan peperangan yang terjadi di tahun kedua.
perang Badar pertama. Siapakah kaum Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin? Yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin adalah Bani Qainuqa atau kabilah kaum Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhan kepada muslimin dan mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi'il amar mabni sukun, fi'il amar mabni kabuang nun, nalekan apa kiban pun apa? Atau mu'alif tasniyah wawu jama' ya mu'annas muhatabah. Contohnya unsara unsuru unsuri. Lafaz uzu fi'il pun apa? Mabni pun apa? Bunga huruf ilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Khairun Nisa. Persiapan Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabut toholati tining panika tetap nerangatina asa sote almiyahu tining benyak-benyak aing alati perkara jadusu seoleh atat hiru penapa asa sote biha kalaban aing sabu miyasin panika petok benyak-benyak aing ma'us samai robana situ aing ojan wa ma'ul bahri dua aing tasek wa ma'un nahri telo aing songai wa ma'ul bi'ri empat aing somor wa ma'ul aini lima aing semper wa ma'ul salji enam aing salju wa ma'ul barodi peto aing imbun. Artinya adapun macam-macam air ada 7. 1 air hujan, 2 air laut, 3 air sungai, 4 air sumur, 5 mata air, 6 air salju, 7 air embun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin al-miyahu i'rab. I'rab rafa. Maka kisi i'rab rafa. Polana detim mutada. Pasangan mutada. Isim serofa sabab teti permulaan kalaban tada amil lafdi. Al-mutada ismun raf'uhu mu'abadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Al-miyahu tanpa rafa'na kalaban pun apa? Kalaban doma. May pangkijak rafa' kalaban doma. Polana jamak taksir. Wana pasangan jamak taksir. Isim sa'amana banyak mufradin ka adu wajang ita sirin ka ja'al a'budu wajang ita isin ka muslimatin wa kulli fi'li murabin kayati. Al-miyahu kalimat pun apa? Kalimat isim. May pangkijak kalimat isim. Beda tantana kalimat isim merokana al fal ismu bi tanwini wal hafdi'u wa harfi hafdi wa bila wa alif. Al-miyahu alladhi yajuzu i'rab. I'rab rafa. Akan kisi i'rab rafa. Pola nafi'il mudari serta kamasoan amil nasab dan amil jasm. Raf'ul mudari illa ditajarrada an-nasibin wa jasimin ta'abbada. At-tathiru biha at-tathiru i'rab pun apa? I'rab rafa. Akan kisi i'rab rafa. Pola nafi'il fa'il. Pola pasangan fa'il. Isim serofa sabab teti
isim serofa seiparofa fi'il sebada isa beluna terus ngelakoni maknana kalimah fal fa'ilu ismun mutlaqun qadir tarfa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa sab'un yahin ma'us sama'i as-sama'i as-sama'i kalimat pun apa? kalimat isim Apa tiga kalimat isim? Bapak tiga kalimat isim polana polana isim mufrad polana beda tandanya kalimat polan beda tandana kalimat isim berapana? polana isim sebeni tasniyah terbeni jamak Kadamu fi ismi mufradin ka amadu wa jam'i ta'sirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'il mu'rabin ka ya'ti yajuzu tadhiyul biha yajuzu siwat apa? fi'il madi Fi'il madi yajuzu siwat fi'il madi fi'il mudhari mudhari fi'il mudhari fi'il madi dan apa? jaza Jaza isim fa'ilah jaizun jaizun fi'il amar juz lata juz fi'il amar lata juz juz fi'il nahi fi'il amar juz fi'il nahi lata juz coba tasrif jaza fi'il madi yajuzu fi'il mudhari jawazan masdar majazan masdar mim fahuwa isim dhamir jaizun isim fa'il wadaka isim isara majuzun isim maf'ul juz fi'il amar lata juz fi'il nahi majazun isim zaman atau makan mijwazun isim alat cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Nur Aini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra wa furudul wudu'i. Wa furudul wudu'i tining banyak fardunya wudu sittatu asya'a panika 6 banyak perkara an-niyatu indal waslil wajhi situng niat nalika ngusap muah wa waslul wajhi 2 ngusap muah wa waslul yadaini ilal mirfaqaini 3 ngusap tangan 2 sampai tengkol 2 wa mashuba dirra'si 4 ngusap sebagian dari serah wa waslur rijlaini ilal ka'baini 5 ngusap soko 2 sampai tengkol 2 wa tartibu ala ma dzakarnahu 6 tertib atas tebu seampun muta. Artinya fardunya wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 membasuh sebagian dari rambut, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, 6 tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyatu i'rabkan apa?
Irob rafa. Naitan kisi irob rafa. Kolana teti badal. Wana pesannya matadal. Senya may badal panika isim noro isim ota bafi noro fiil kalaban tangangkui parantara huruf atof. Tadina. Ida ismun au fi'lun li mislihi ta'ala wal hukmu li sani wa an atfin hala faj'alu fi irabihil kal awwali mulakiban lahu bi lafzil badali. Badal dari lafaz pun apa? Badal dari lafaz sitatun. Sitatun i'rab pun apa? Irob rafa. Naitan kisi irob rafa. Kolana teti hobar. Wana pesannya makobar. Senya mehobar panika isim seropa seeparofa mubtada tertutup lafaz sareng mubtada. Nah, Tadila. wal habarus mudarti fa'il usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. An-niyatu tadror an kalabun pun apa? Kalaban doma. Naitan kisi kalabun doma. Kolana isim mufrad. Sa'anya ngisi mufrad. Senya mai isim mufrad panika isim sebeni tasniya torbani jama'. Qaidana. Fadammu fi ismi mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al abudu wa jam'i ta'isin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. An-niyatu indah i'rab pun apa? Irob nasab. Naitan kisi irob nasab. Kolana teti dorof. Dorab pun apa? Dorof zaman. Kenapa sa'anya berdorab zaman? Senya may dorof zaman panika nyamana zaman otabe nyamana wako senasob kalaban rawairo mana nafi. Tin au maka lintaso kulun ala kabiri fi indal araf. Ida ata darful makani mubhama wa mutlaqan fi wairihi falyulama. An-niyatu inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi i'rab pun apa? Irob rafa. Naitan kisi i'rab rafa. Kolana teti atof. Wana pesannya matop. Senya mi atof kara huruf atof. Rokana waw. Qaidana. Wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi rabihil ma'rufi. Wa tastawil af'alu wal af'alu fi hitbain kulli mislahu in yu'tafi. Bil wawi wal fa'awa awwa thumma hata wa bal wala walakin imma. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu sifat pun apa? Masdar. Masdar. Fi'il madhi pun apa? Fi'il madhi. Yanwi. Nahwa. Iya tuh. Fi'il madhi nawa. Nahwa. Fi'il mudhari'. Yanwi. Masdar. Niyatan. Masdar mim. Manwan. Isim fa'il. Nawin. Isim maf'ul. Manwiyun. Fi'il amar. Inwi. Fi'il nahi. Latanwi. Isim zaman makan. Manwan. Isim alat. Minwan. Coba tasrif. Nawa fi'il madi. Tasrif. Nawa yanwi. Nawa yanwi niyatan wa manwan fahuwa nawin wadaka manwiyun. Inwi latanwi manwan minwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Saifullah Yusuf. Persiapan filar Imam Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah takbir salat Idul Fitri dalam setiap saat? Jawab, jumlah takbir salat Idul Fitri 7 untuk rakaat pertama, 5 untuk takbir kedua. Sebutkan fardunya tayamum. Jawab, fardu tayamum ada 4. 1 niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap kedua tangan, 4 tertib. Hukum lam jalalah ada berapa? Jawab, hukum lam jalalah ada 2. 1 tafkhim, 2 tarkib. Apa yang dinamakan idgham mutaqaribain? Jawab, yang dinamakan idgham mutaqaribain ialah huruf sukun yang bertemu huruf yang berdekatan mahruf dan sifatnya. Siapakah yang menambah lafaz azan dalam salat subuh? Jawab, yang menambahkan lafaz azan subuh yaitu adalah Bilal radhiyallahu anhu. Selama beliau yang beliau ikuti, Semasa beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat 47 peperangan yang beliau ikuti dan 27 peperangan yang tidak beliau ikuti. katipun apa hukumah ngauningi ke Gusti Allah Ta'ala? Jawab, hukum mengaoningi da Gusti Allah wajib atas saban-saban orang mukallaf. Kenapa boleh sewajib etikota tidak orang mukallaf? Jawab, orang mukallaf ni kedaki ahli surga kuangku ni wali Allah. Katipun apa tadi? Jawab, fazim ahi biruyatin ahi fi jannatin uldi bila tanai. Kenapa sifat sewenang para rasul? Jawab, sifat sewenang para rasul al-a'radul basariyatul lati la tuwaddi ila nafsi fi maratibihimul aliyati. Sirtu hatta adkhalal balad. Lafaz adkhala fi'il pun apa? Yes, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Filar Iman Hakiki. Persiapan Farhatus Sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i. Tining banyak-banyak wardana wudu. Sittatu asya'a. Panika 6 banyak-banyak perkara. An-niyatu. Situng niat. Indah lil-waj'i. Inalekana masab muah. Wa waslul laj'i. 2 masab muah. Wa waslul yadaini. 3 masab tanah kedua. Ilal mirfaqaini. Sampai kontengkol 2. Wa masfuh ba'dul ra'si. 4 masab bagian dari merah. Wa waslul rijlaini. 5 masab toko kedua. Ilal ka'baini. Sampai ke mata kaki. Wa tartibu. 6 tertib. Ala ma'adakarnahu. Atas kebusa ampona mahlui dia kau lihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu i'rabun apa? I'rab rafa. Bapak ke i'rab rafa. Polana ketiga badal. Karena pesan badal. Saya mabadal yang dipanika. Isim noro isim otada fi'in noro fi'in edal i'rabah. Ala jata akhi barakara huruf atau. Talilah idza spon au fi misli kala wal hukmu lisani wa ana taqula faj'alhu fi rabiqal awwali mulaki walau bila fil badali.
Gaya lafaz sitatu i'rab rofa i'rab rafa pola nadati hobar kabar saya mahobar cipanika isim seropa mutada terjejak lafaz sarang mutada nah telah walau barus mendaki mari usnida mutadi kondilaki lil mutada an-niyatu tanda rafa'an kalaban pun apa kalaban doma tidak kalaban doma polana isim mufrad atas nama isim mufrad saya nama isim mufrad yang cipanika isim sebenarnya tasniah terbeni jama kalila faddamu bismi mufradin ta'adu wajami ta'nifin kaja wajami ta'sirin kaja al-a'budu wajami ta'nifin kamuslimati wa kulli fi'lin mufradin tayati an-niyatu inda i'rab i'rab nasab itu i'rab nasab polana ketidarab darab itu apa darab zaman karena kesannya darab zaman saya mendarat zaman yang kita nikah nyaman zaman otaknya nyaman waktu senasab kalabar dan merah ropa mana nasi kalila wakin amakanita kulun ala takdiri fi ikal arab idha atadal fulmakani muhma wa mutlaqan fi ghairi falyulama wa ghaslul wajhi wa ghaslul i'rab rafa itu i'rab rafa polanya teti atau karena kesannya mantap saya ma'atau yang kibarika isim nolo isim otabu fi'in nerapi'in kalaban para talahur atau kepana wow kaidahnya wa ada matu khadimatu fi ala kullun ala taki alaihi fi rabil ma'rufi wa tastawil asma'u wal asma'i wa tastawil asma'u wal fi ibani kulli mislahu iyu'ti bilwawi wal ba'u amadumma attawa bal wala walakin imma an-niyatu siwat masdar fi'il madinah nawa fi'il mudhari' yanwi fi'il amar inwi fi'il nahi la tanwi tasrif nawa yanwi niyatan wa man wa nawin wa dataman wiyun inwi la tanwi man wa min wa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Farhatus Sholihah. Persiapan Rizki Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra wassiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku tining siwak mustahabun panika esunataki fi kulli halin dalam saben-saben kendengan illa jawab areh liso imi eka andi orang siapa wa fi salasati mawadi'ah panikah telok banyak-banyak kendengan asyadun istibaban panikah sangat esunataki inda tawayuri situng enalekana au bana bauna colo alfa mimin asmi dari adi tenang wa wirihi berlain asmin wa indal qiyami min naumi dua ban enalekana cegah dari tedung wa indal qiyami ila sholati telok ban enalekana cegah dak sholat. Artinya siwak sangat disunahkan di setiap saat kecuali bagi orang yang berpuasa sesudah tergelincirnya matahari. Siwak disunahkan di 3 waktu. 1. Di waktu berubahnya bau mulut. 2. Di waktu bangun dari tidur. 3. Di waktu mau melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassiwaku mustahabun fi kulli halin. Wassiwaku i'rab
I'rab rafa. Akan kiji i'rab rafa. Polana tati mubtada. Wana pasaannya mubtada. Sanya mubtada panika isim serofa. Sabab tati permulaan kalaban tadaan lilakti. Dalila. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lakin amilin mujarradu. Mustahabun i'rabun apa? I'rab rafa. Akan kiji i'rab rafa. Polan tati khobar. Wana pasaannya khobar. Sanya mahobar panika isim serofa. Separofa mubtada tercocok lafada sarang mubtada enna. Dalila. Al-mu'abaru ismudarti fa'in usnida muta'iqon filaktihi lil mubtada. Mustahabun tanda rafa'an kalaban pun apa? Kalaban doma. Akan kiji kalaban doma. Polana teti isim mufrad. Wana pasaannya isim mufrad. Isim seperti tasniyah torbi jama. Dalila. Fatamu fi ismin mufradin ka amadu wa jam'i ta'sirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'isin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin i'rab. I'rab kecil. Apa itu i'rab kecil? Polan tati mudhaf ilaih. Karena pasannya mudhaf ilaih. Isim sepacir mudhaf. Dalila. Wa fi bihi ismul ladzi lahu talaka qati laula mizadi kutila. Halin kalimat pun apa? Kalimat isim. Akan kiji kalimat isim. Polana bada tantana kalimat isim robana tanwin. Dalila. Fal ismu bitanwini wal hafdi umrif wa harfi hafdin wa bilamin wa alif. Fi kulli halin illa ba'da az-zawali. Az-zawali i'rab. I'rab kecil. I'rab kecil. Polana mudhaf ilaih. Wana pasannya mudhaf ilaih. Isim sepacir mudhaf. Dalila. Wa fi bihi ismul ladzi lahu talaka qati laula mizati kutila wa huwa ala takdiri fil aulami aw minka makrimil laili aw ulami. Az-zawali kan kecil kalaban kasro. Akan kiji kalaban kasro. Polana isim mufrad. Wana pasannya isim mufrad. Isim sebenarnya tasmiyah torbni jama. Torbni jama. Dalila. Wa fi bi kasri minal asma urif fi rafihi bitammi haitsu yansarif. Bis-shaimi i'rab kecil. Sama tijar kecil. Polana kamasoan huruf kecil robana lam. Dalila amal huruf wa huna famin ila baun wa kafu fi waladun an ala. Bawawun rubal munhadif. Iwaku mustahabun siwat. Maf'ul isim masdar fi'il madi istahabba fi'il mudhari yastahibbu masdar istihbaban mustahabban masdar mim. Ya berarti wasiwaku mustahabun siwat pun apa? Masdar. Coba tasrif. Istahabba yastahibbu istihbaban wa mustahabban fa huwa mustahibbun wa dzaka mustahabban istahibba la tastahibban mustahibbun. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Rizky Hidayat. Persiapan peserta selanjutnya Susan Nur Cynthia Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra faslun wal ihtisalatul masnunatu. Wal ihtisalatul masnunatu tini banyak hadus. Saf'atu asra waslam paneka betul macam. Waslul jum'atu situng adu sehari Jumat. Wal idaini benadu sehari Selasa 2.
wal istisqa'i berjalan istisqa wal usufi bergerhana bulan wal kusufi bergerhana matahari wal muslimin muslim mayit wal mandi samarena mandi mayit wal kafiru idan aslama bermurid kafir sampuna masuk Islam wal mujrimi bermurid gila wal mu'maidan faqa bermurid gila jalan sampuna berat wal muslimin dari rahmi ilal kana masuk ilal kana hukum ilal kana alasan haki walidu lima kata ilal kana masuk Mekah walidu fi biarabata ilal kana hukum ya rafa walil mabiti bi muzdalifata ilal kana masjid muzdalifah walil rakil jema'i salasi dan alif parjuru setelah walil kawafi dan dawa walil sa'i dan sa'i walil duhuli madinati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Banina lekana masuk dakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya mandi besar adilin sunatan ada 17 macam mandi dari Jumat di 2 hari raya Salat Isra gerhana bulan gerhana matahari mandi dalam menikah orang menikah orang kafir di dalam masuk Islam orang gila orang jenazah sudah semua ketika mau melaksanakan ihram ketika masuk Mekah hukum di Arafah mandi di Muzdalifah melempar jumrah bawa sa'i dan ketika masuk pada kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wal ihtisalatu. Jawab i'rab berapa? Penafasannya mubtada. Jawab soalnya mubtada panika isi sabab tadi permulaan kalau tada ni lafzi. Al mubtada ismun wal ihtisalatu tantarafan kalabun pun apa? Kalabun doma. Memang kisah kalabun doma. Jawab korana jama wana salim. Wana pasannya majama wana salim. Jawab isi sama namanya menambai alim benata. Padahal fi mufradu jamita jika jalan mudu jamita jika muslimati kullu fi wal ihtisalatu kalimat pun apa? Jawab kalimat isim. Pakai je kalimat isim. Jawab pada tanda kalimat isim rofana tanwin. Tanwin tadilah. Fal ismu bi tanwin wal lafzi wal fi'il bil wadila min wal ihtisalatul masnunatu sab'atu asyara waslan waslul jum'ati waslul jum'ati wasluh irab wasluh irab rafa pakai irab rafa ulana tadi badal Puan apa sahaja ma badal? Jawab sahaja ma badal panika isi laro isi mutabah fi'il laro fi'il dalam iroka kalaban tamakai parantara huruf atau dalilah idasmun abilun lisrihi ta'ala wal-mawli syani wa'an akminula faj'ala fi razihi kalawali mulakiban lahu bilakil badalun Al-Jum'ati Irab apa? Irab cir Memang kijaram cir Wadana teti mudaf ilaih Wana pasannya mudaf ilaih Jawab isi siapa cir mudaf Tadilah Wafiddi ismalladina Ukala Kutila Ulagi Yaidin Kutila Wala Tabdiri Fi Aulami Wal kafiru idza aslamah siwat pun apa? Aslamah fi'il mati fi'il mudhari'
Islaman. Yuslimu. Fi'il mudhari'. Islaman. Fi'il mudhari' sithik huruf fi'il mudhari'. Muslimun. Yuslimu. Masdar. Tasrif bisa? Tasrif bisa? Tak bisa. Tasrif tak bisa. Coba tasrif. Aslama yuslimu. Tak bisa. Yes, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Nususan Nur Sintia Bella. Persiapan Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja mandi yang disunahkan? Mandi yang disunahkan adalah hari raya istisqa, memandikan mayit ketika masuk Islam, dan hari Jumat sebelum berangkat ke masjid. Jelaskan aurat perempuan di dalam dan di luar sholat. Aurat perempuan di ketika sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat perempuan di luar seluruh badan. Apa yang harus dilakukan orang yang sholat ketika lupa satu rakaat dalam sholat? Sedangkan orang yang sholat sudah salah, yang kita harus lakukan yaitu menambah jumlah rakaat selama jarak pasca salam tidak terlalu lama. Bangkai apa saja yang tidak najis? Bangkai apa saja yang tidak najis? 1. Ikan. 2. Belalang. 3. Manusia. 3. Manusia. Apa yang dinamakan idgham mutajanisain? Jawab, idgham yang dinamakan idgham mutajanisain ialah huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya, wala yartab ba'dukum. Siapakah raja yang menerima agama Islam dan dengan baik hati? Raja yang menerima agama Islam dengan baik hati, menerima orang-orang agama Islam pada saat mengungsi ke negaranya adalah Raja Najasyi. Najasyi. Kenapa Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zannurain? Karena beliau Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa orang mukallaf sing ngadepi dadabuan dan kabar dari Gusti Nabi Muhammad? Jawab, kita nikah wajib pacaca dan istiwaki. Tapi kenapa Fadilah? Jawab, minku wa kullu ma ja'a minal basiri min kulli hukmin min syarat kadaruri. Kenapa seanya mahbub tadek? Jawab, kalimat isim seperti permulaan selanjutnya baca rafa. Contohnya Zaidun qaimun. Mubtada macam sapun apa? Macam 2 situ mubtada isim dhamir, 2 mubtada isim dhahir. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Rahmawati. Persiapan Alvin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Bismillahirrahmanirrahim.
Walladhi kini perkara yang kudu pane kasih apa talaki al-wudu'ah de kaudu sittatu asya'a pane ka 6 jamak perkara ma ropana bereng horoja sekaluar minas sabilaini dari lubang sedua wazawalul aqli ben elang akal bisyakarin sabab mabuk au rodin otaba sake walamsul rojulu menyeting orang lain al mar'ata de orang bini al ajnabiyata sebeni mahram min wairiha ilin dak tathan min gairi hailin dari lainnya wamas sufarajil adami banyetinga percikna anak Adam di batinil kafi kalaban pak tepa tangan wa masuk farjil adami banyetinga tabunah terbun kubur anak Adam alal jadidi atas tabuk selebih utama. Artinya yang bias membatalkan wudu ada 6. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, tidur, hilangnya akal disebabkan mabuk dan sakit, menyentuhnya kulit orang laki-laki dan perempuan yang sudah balik keduanya tanpa penghalang, menyentuhnya kubul dan dubur dengan telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yanqudul wudu'ah. Walladhi yang kutu kalimat yang kutu kalimat fi'il memang kijai kalimat fi'il bisa narema tantena kalimat fi'il yang kutu fi'il pon apa? Fi'il mudhari memang kijai fi'il mudhari polana mulai kalaban salah setengah huruf tambahan sempa engki panika hamzah nun iya ta qaidana dalila waqta tahu mudari andi wahidi minal huruf arba'i zawaidi hamzun wa nunun wa qadabaun wa ta yajma'uha qawli'an itu ya fata pada sempurna patan dan fi'il mudhari tantana fi'il mudhari badal ma aqad sin sauf nun taukid saufa nun taukid ya muannas mu'tabar dalila wal fi'lu ma'rufun bi qatwasini wa ta'ita sin ma at-taskini wa tafa'al tamutlaqun kaji tali wa nuni wa yafif alanna wa fa'ali. Walladhi yanqutul wudu'a sittatul asya'a ma kharaja minas sabilaini i'rab pun apa? I'rab kecil memang kejar kecil polana kama soal huruf kecil ropana man ropana dalillah amal hurufu huna famin ila ba'un wa kafun fi wa lamun an ala pada huruf bawa'un bal munhadif wan naumu minas sabilaini wan naumu i'rab rafa memang kijai i'rab rafa polana atof puana pesannya atof seanya ma'atof panika isim nuro isim otabo fi'il nuro fi'il kalaban parantara huruf atof ropana wawu dalillah wa atba'ul matufa bil matufi alai fi rabil ma'ufi wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kulli misluhu in yu'tafi bilwawi wal fa'aw wa am wa summa hatta wa bal wala
wan naumu siwat wan naumu siwat. Apa fi'il madinah? Fi'il madinah apa? Fi'il mudhari. Fi'il madi apa? Nama. Fi'il mudhari. Yanamu. Masdar. Nauman. Masdar min. Wa manaman. Tasrif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Alvin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lafaz wa juludul maitati tathuru bittibahi. Wa juludul maitati dinding banyak oleh nabatan tathuru bittibahi bisa saja kalau bersama illa jilda kalbi angin golek nampate wal hindi bencana wa madal hewan tawallada minhuma sekaluar dari kaduan nafate bencana min adina dari salah itu nafate bencana wa atmul maitati dinding tolak petang wa atmul maitati bentolang petang wasaluha ban bulu nafata najisun kanika najis illal adamiyah angin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati wa juluduh Kasaannya mubtada. Jawab nama mubtada banika isim syarafa. Sabab pedeti bermulaan kalau bantada amil lafzi. Sudah. Al-mu'tada al-mulafahu mu'abbadu angkulillah bin amili mujarradu. Wa juludu tanpa raf'an kalabun punapa. Kalabun dhamma. Tidak kalabun dhamma. Isim mufrad. Jama taksir. Mana pesannya jama taksir? Jawab isim Siamakna banyak sabab alba dari mufrad. Al-maitati i'rabun apa? Cir. Maka jarab cir. Pola natati mudhof ilaih. Jawab isim sesi fakir mudhof. Fadilah. Wa fiddihi ilmul ladzi lahu ta'ala qatila ulani zaidi kutila. Al-maitati tanpa cir kalabun pun apa? Kalabun kasroh. Tiga kalabun kasroh. Pola isim mufrad. Kesamaan isim mufrad. Jawab isim bani tasniyah terbani jama. Bittibahi wa jaludul maitati tadkhulu bittibahi i'rab. Bittibahi I'rab rafa. Cir. Bittibahi i'rab. Cir. Maka kejarab cir. Walana Kemasaan huruf cir. Apa
Tanwin. Huruf mana? Hafal dalilah. Hafal dalilah. Amal hurufu. Hafal huruf. Yes, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Nur Laili Safitri. Persiapan Safiratul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dinamakan sholat zuhur? Karena matahari jelas berada di atas tubuh. Apa yang dinamakan air mutlak? Air mutlak air yang suci dan mencucikan serta tidak makruh. Tidak. Bangkai apa saja yang tidak najis yang bisa disamak? Bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya. Apa yang dinamakan ikhfa syafawi? Yang dinamakan ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba, dibaca dengung satu alif atau dua harkat. Berapa Quraidah? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan membawa 3.000 pasukan dan mengepung mereka selama 25 hari. Kewajiban melaksanakan ibadah haji diwajibkan pada tahun berapa? Di tahun ke-5 Hijriah diwajibkan haji ke Makkah bagi orang-orang yang mampu. Demikian mereka akan saling mengenal dengan berbagai macam bangsa dan memperkokoh persatuan. Kenapa sifat sewenang para rasul? Jawab yang dipanika sewenang para rasul al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqasin fi maratibihumul aliyati. Ketika apa saja? Jawab wajaizun kal akli fi haqqihim. I'rab setomibah idal sataja fi'il pada sapon apa? Bada telak jitung jasan kala bersukun. Dua jasan kala ben kabuang huruf ilah. Telak kala ben kabuang menun. Seputaki sejasam kalaban kabuangan nun fi'il pon apa? Jawab af'alul khamsa contohnya lan yansurani lan tansurani lan yansuruna lan tansuruna lan tansurina. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Safiratul Hasan. Persiapan Safik Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkai apa saja yang tidak bisa disamak? Bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya. Apa pengertian mandi secara syarak? Mandi secara syara' ialah menyampaikan niat. Mandi secara syara' adalah membasuh seluruh badan dengan niat tertentu. Apa yang dinamakan tayamum secara syarak? Tayamum secara syara' ialah menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan. Apa saja mandi yang disunahkan? Mandi yang disunahkan adalah hari raya Istiqo, memandikan mayit,
ketika masuk Islam dan hari Jumat sebelum berangkat ke masjid. Bagaimana hukum menggunakan siwak? Hukum menggunakan siwak adalah sunnah. Apa yang dinamakan gunnah musyaddadah? Dan beri contohnya. Gunnah musyaddadah ialah setiap huruf nun atau mim bertemu dengan bertasydid. Dalam ilmu tajwid namanya gunnah musyaddadah. Contohnya innakum, inna, fa imma. Apa yang dinamakan idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain ialah setiap huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama marot tapi berbeda sifatnya. Di tahun berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Zainab? Terjadi di tahun 5 Hijriah. Adalah suatu golongan Yahudi Madinah yang pernah mengadakan perjanjian dengan Islam bahwa salah satu pihak akan saling serang. Katibana pakunana Allah mutus para utusan dak satajana manusia. Engki panika aropa aki peparing pengkapil senna desa adatnya manusia. Dalilnya katibana apa dalilnya? Irsalun tadirun wa rahma lil alamin jalla maulana. Puanapa seanya memubtada? Seanya memubtada panika isim saya para saya bisa eka kebaikabitan. Puanapa seanya mengkhabar? Seanya mau berpanika isim saya para saya sandara tidak mubtada. Contohnya sahidun qaim. Dalilah Al-mubtada ismun rafuhu mu'abbadu an kulli lafzi amilin mujarradu wal khabaru ismun duti fa'in usnida mutabiqan fil lafzi lil mubtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Syafiq Fahmi, persiapan Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lafaz wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku dini jiwa mustahabun bani kesunat haki fi kulli halin dalam saben-saben kelakuan illa ba'da zuli angin samarena keluar hari lisaimi ikan di siabasa wa huwa ini jiwa fi salasati mawadi'ah panikai dalam telah banyak-banyak kenangan asadun istibaban panikai nataki indayuril fami bandana lekana ubana bauna jolo min asmi dari abitan amang wawiri banlain asmin wa indal qiyami bandana lekana jaga minan naumi dari kedung wa indal qiyami bandana lekana jaga ila salati ida salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku i'rab. I'rab rafa. Apa kisi i'rab rafa? Qala natati mubtada. Pesannya mubtada. Hanya mubtada bani kaisin rafa saya rafa. Qala natati mubtada. Mana pesannya mubtada? Hanya mubtada bani kaisin rafa. Sabab teti permulaan kalaban tada aman lafzi. Amil lafzi. Amil lafzi. Al-mubtada surahul mu'abbadu akulli lafzi amil mujarradu. Mustahabun i'rab. I'rab rafa. Apa kisi i'rab rafa? Qala natati khabar. Kenapa seanya mengkhabar? Hanya mau berbani kaisin rafa. Sebarafa mubtada tertuju kalafat ada mubtada nah tadilah wala barus mudati ba'i usni dawa hautika filafdihi lil mubtada wala naisimu
Mana pasangan isim mufrad? Isim sebenarnya tasniyah terbani jama'. Talilah. Qaddamu fi bimufradin ka amadu wa jam'ita isim ka ja'al a'budu wa jam'ita isim ka muslimati wa kulli fi bimufradin ka yati. Fi kulli halin i'rab. Jir. Itu cara kecil. Olah latati mudafilin. Mana pasangan mudhaf ilaih? Nyamah. Isim sebacir. Isim sebacir. Mudhaf. Mudaf. Mudhaf talilah fal. Talilah. Wahfid bihi. Walfid bihi samul ladhi lahu ta'ala kafadilahu ladila binkudila. Halin kalimat pun apa? Halin Kalimat isi. kalimat isi. Apa tujuan kalimat isi? Berdatang dengan kalimat isi. Robana. Robana tanwin. Robana. Tanwin. Tanwin. Dalilah. Wadhammu fi tanwin. Ismu. Wal ismu bi tanwini wal abdi urib. Wal bihabdim. Wa bilabin wa alif. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Diana, persiapan hari niyatus sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra wa juludul maitati tadhkuruh bittibawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati tining banyak-banyak oleh petang tadhkuruh panika bisa soce ponapa oleh petang bidibawi kalaban usama illa jildal kalbi anin kolena pate wal hinjiri banceleng wama ban hewan tawallada minhuma sekaluar dari kedua napate banceleng au min ahadima otabah dari salah situ ngapate banceleng wa'atmul maitati bantining tolang petang wa sya'ruha ban buluna petang najasun panika najis illal adamiyah angin anak adam. Artinya kulitnya bangkai bisa suci dengan disamak kecuali kulitnya anjing dan babi serta salah satu anak dari anjing dan babi. Adapun bulunya bangkai itu najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati tafur bittibawi wa juluduh i'rab. I'rab rafa. Polan teti mubtada. Pasangan mubtada. Seanya mubtada panika isim sarafa. Sabab teti permulaan kulli lakin anilin mujarradu. Wa juluduh tanda rafan kalaban pun apa? Kalaban dhamma. Apa saja kalaban dhamma? Polan jama taksir. Karena pesannya jama taksir. Isim seamana banyak-banyak sabab auba dari mufrad. Alhamdulillah. Fi ismi mufradin ta'amadu wa jam'i taksirin taja'al a'bud wa jam'i ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin murabin kayati. Wa juludul maitati al-maitati i'rab. I'rab kecil. Secara kecil. Pola teti mudhaf ilaih. Apa sebenarnya mudhaf ilaih? Isim sa'i kecil mudhaf. Alhamdulillah. Wa fihi ismul ladzi lahu ta'ala faqatila ulami
tila. Wa juludul maitati al maitati tan kecil kalaban pun apa? Kalaban kasroh. Bukan kecil kalaban kasroh. Polan isim mufrad. Sana namanya isim mufrad. Isim sabani tasniyah torbani jama. Wajibah. Fafid dika bimaminal asma'uri firaihi bidammi haisu yansarif. Wa juludul maitati tadkhuru bittibaghi i'rab. I'rab kecil. Bicara kecil. Polan kamasoan huruf kecil. Ropanang abba. Wajibah. Amal hurufu hahuna famin ila ba'un wa kafun fi wa lamun an ala kada kawa'un bawa ta'un fil halif munduru ban wa rubbal munhadir. Bittibaghi tan kecil kalaban pun apa? Kalaban kasroh. Tan kecil kalaban kasroh. Polan isim mufrad. Sana isim mufrad. Isim sabani tasniyah torbani jama. Wa atmul maitati wa atmul maitati wa atmu i'rab. I'rab rofa. Tan kecil berapa? Polan tati mubtada. Sana mubtada. Seanya mah mubtada panita isim sarofa. Sabab tati permulaan kalaban pada anil lafi. Al wa atmul maitati najasun i'rab. I'rab rofa. Tan kecil berapa? Polan tati hoba. Sana khabar. Seanya mah hoba panita isim sarofa. Seiparofa mubtada tercocok lapat tesarun mubtada. Nah. Najasun tan terofan kalaban pun apa? Kalaban doma. Tapi kalaban doma. Polanya isim mufrad. Ini masih mufrad. Isim sabani tasniyah torbani jama. Najasun kalimat. Kalimat isim. Kenapa sama kalimat isim? Memang tiga kalimat isim. Polan bada tantana kalimat isim. Berapa? Tanwin. Tanwin. Berapa? Fal ismu bi tanwini wal harfi urif wa harfi hakin wa bilamin wa alif. Wa ma tawallada minhuma sarrafah. Tawallada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tawalluda. Fi'il mudhari'. Yatawalladu. Master Tawalluda. Tasrif. Tawallada yatawalladu. Tawalludan wa mutawalludan. Fahuwa mutawalludan. Wadaka mutawallidun. Tawallat la tatawallat. Mutawalladun. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Ari Nayatus Solihah, persiapan Salman Al Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pengertian niat? Niat adalah menyengaja sesuatu serta bersamaan dengan pekerjaannya. Ada berapa macam-macam air? Macam-macam air ada 7. 1 air hujan, 2 air sungai, 3 air embun, 4 air salju, 5 air laut, 6 air sumur, 7 air sumber. Apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Yang dinamakan ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15, yaitu kaf, shin. Hukum idhar mutlak ada berapa? Sebutkan. Hukum idhar mutlak ada 2, yaitu 1 nun sukun bertemu ya. Di Al-Quran hanya ada 3, yaitu sin wa nun bunyanun ad-dunya.
Dua, sukun bertemu wawu di Al-Quran hanya ada dua. Yasin wal Qur'anil Hakim. Siapakah kaum Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin? Yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin ialah Bani Qainuqa atau kabilah kaum Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin dan mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah SAW. Di tahun kelima Hijriah terjadi peperangan yang dinamakan perang apa? Di tahun kelima Hijriah terjadi peperangan yang dinamakan perang Kanda atau Barid yang disebut juga perang Ahzab. Kenapa seanya ma'alam? Jawab, seanya ma'alam yang kipanyika perang selain Allah katia contohnya bumi ban esena. Meskipun apa tadi kan? Summa laman nabi anna hadal alama imasi wallahil alimin alima. Fi'il madhi mabni fathah manabi ta'atamu ban ponapa? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Salman Al-Farisi. Persiapan merupakan persiapan Salamet Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan orang yang sholat ketika lupa satu rakaat dalam sholat? Yang harus dilakukan yaitu menambah jumlah rakaat selama jarak lupa pas salam tidak terlalu lama. Apa saja mandi yang disunahkan? Mandi yang disunahkan adalah hari raya Istiqomah, memandikan mayit ketika masuk Islam, dan hari ke Jumat sebelum berangkat ke masjid. Apa yang dinamakan qalqalah surah? Jawab, yang dinamakan qalqalah surah ialah huruf qalqalah yang sukunnya asli. Contohnya yaqbalu, yatma'u, udhulu, waj'alu min qablikum. Bagaimana Baitul Maqdis ditaklukkan? Yaitu dengan alat Khalifah Umar yang membawa kedamaian. Apa isi dari Fathu Makkah? Isi dari Fathu Makkah diantaranya adalah hari kasih sayang Ka'bah, dipakaian menutup awal muliakan orang Quraisy. Katipun apa pidana nikmat sareng bala? Jawab, engke banika nikmat sareng bala nami turut ketentuan dari Allah. Katipun apa jadilah? Summa wa kullu amrin bil qadari wal qadar wa kullu maqdirin wa ma'hu maqdar. Kenapa seanya ma'alam? Jawab, engke manika belakang Allah. Contohnya akatia bumi benesena. Katipun apa jadilah? Jawab, sumala nabi ana wadal alama imati wa ilali lalima. Macam sapon apa? Khabar macam dua. Situ khabar mufrad, dua khabar ghairu mufrad. Sapon apa banyaknya khabar ghairu mufrad? Jawab, pada empat. Situ jumlah ismiyah, dua jumlah fi'liyah, telur jar majrur, empat darab. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya merupakan peserta terakhir Slamet Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dinamakan tayamum secara syara'? Yang dinamakan tayamum secara syara' adalah menyampaikan debu pada wajah
dan kedua telapak tangan. Jelaskan aurat perempuan di dalam dan di luar sholat. Aurat perempuan di ketika sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat perempuan di luar sholat seluruh badan. Sebutkan huruf qalqalah. Jawab, huruf qalqalah ada 5, yaitu qa, ta, da, ja, da. Ada berapa macam-macam qalqalah? Jawab, macam-macam qalqalah ada 2, yaitu 1 qalqalah surah, 2 qalqalah kubra. Apa isi dari Fathu Makkah? Dari bagaikan kain penutup, Allah memuliakan orang-orang Quraisy. Katipun apa carana tutup nikmat sarang ujian dari Allah? Yang kibanika carana wajib azkar dan kutu sabar menghadapi ujian dari Allah. Katipun apa hukumah ngauningi dak Gusti Allah? Hukumah ini dak Gusti Allah panika penari mukallaf. Katipun apa saanya memahal muku akal? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lomba tilawatul durus tingkat MD kelas 6. Kami selaku koordinator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah lomba tilawatul durus untuk kelas 6. Maka kepada koordinator lomba akhir karir Ustaz Habibullah disampaikan terima kasih dan mudah-mudahan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang mereka dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka untuk acara selanjutnya yaitu pelaksanaan lomba tilawatul durus untuk kelas 5, maka kepada yang mulia akhir karim Ustaz Mukhlis Zahri selaku koordinator lomba kelas 5 untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada semua murid kelas 5 agar siap-siap untuk berlomba pada malam hari ini. Wah, masih jam 9 sudah. Hah? Nyaman anak gana. Pacet mon kapri coba mon benih bagus. Baik, langsung
Tilawatul durus kelas 5. Untuk tilawat berikut, dengarkan. 1. Peserta harus standby di depan panggung 5 menit sebelum dipanggil. 2. Peserta harus memakai seragam yayasan dengan rapi. 3. Peserta harus mengawali dengan salam dan mengakhiri dengan salam. 4. Peserta dipanggil 3 kali tidak tampil maka dinyatakan gugur. 5. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Itulah tata tertib lomba, sekedar mengingatkan kepada semua peserta agar bersiap-siap. Berikutnya akan kami bacakan kriteria penilaian sekaligus Dewan Juri yang akan memberikan penilaian untuk lomba tilawatul durus kelas 5. Yang pertama yang akan dinilai adalah kebenaran. Untuk memberikan penilaian bidang kebenaran, kami akan kepada Yang Mulia Akhinal Wali dan penilaian kedua, kecerdasan. Untuk memberikan penilaian, kami percayakan kepada Ustaz Afif Fariki. Penilaian yang ketiga, yaitu adab atau kesopanan. Untuk memberikan penilaian, kami percayakan kepada Yang Mulia Ustaz Maimun Zubair. Kepada Dewan Juri yang telah disebutkan, dimohon untuk menempati singgasana yang telah disediakan oleh panitia. Dan kepada semua murid untuk bersiap-siap, khususnya kelas 5. Ya, baca doa dulu bersama. Raditu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Kami panggil peserta yang pertama untuk kelas 5, Ananda Sri Wahyuni. Dipersilakan menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pon apa saya anyamah ilmu tauhid? Jawab engki kadinta ilmu saya bahas dari katantuan akidah sebangsa agama kalaban bukti saya yakin. Seputaki perkara seisunataki alasan sedua. Jawab engki kadinta aseram otabah mandi. 2 atenten kalaban paling bagus sepangangkui. Telak manyarai da takbir compok sarang pasar sarang jalan mulai awalah malam telasen sampai mulai imam dalam sholat. 4 takbir saampunan saben sholat dari sabuna are arafah sampai da asara akhirah are tasrik. Paserah asmanah rajina kanjeng Nabi Seki Parabon.
Jawab engke kadinto Aisyah binti Abi Bakri As-Siddiq. Sebutake sebagian sabab pahiling otak sabar. Jawab engke kadinto situng belas da orang sebutuh dua ningka dari saling peso telak tadus dari males jawab empat mapunga atas orang secuba lima ngarap sanikmat saya ampun ka ada. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Abi yahliku lihiyatahu. Jawab bapakku mencukur janggutnya. Salin ke dalam bahasa Arab. Anak laki-laki mengecut jari-jarinya. Jawab al-waladu ya musuh us'ahu. Sapunapa banyakna tu'u mena i'rab. Jawab engki kadinto empat situng i'rab rafa contohna ja'a zaidun dua i'rab nasab contohna ra'aitu zaidan tela i'rab ngecir contohna marartu bi zaidin empat i'rab jazam contohna lam yadrib zaidun. I'rab ja'a zaidun. Jawab ja'a zaidun wa i'rabu ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu al-i'rabi. Zaidun fa'iluhu marfu'un wa 'alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ponapah wazanah fi'il sulasi mujarrad saya nomor 2. Jawab fi'il sulasi mujarrad saya nomor 2 awazan fa'alah yaf'ilu mauzunah akadiyah lafad darabah yadribu. Maus surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'una Fawailun lil musallin. Bacaan ponapah dan kaki ponapah dalilah. bacaan idgham bilawna dalilah wasani idgham bi ghairi wanna filami warasumma kariranna. Mim mati bertemu dengan ain. Bacaan ponapah dan kaki ponapah dalilah. Bacaan idhar syafawi dalilah wasalisul idharu fil qayyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. An solatihim. Bacaan ponapah dan kaki ponapah dalilah. Bacaan ifa hakiki dalilah warabi'u lifa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di asri ramzuha fi kalmi hadzal baiti qaddamantuha sihdasana qad ja'a sasun qad sama dum tayyibat fitu qanda dalima. Bedah saponapah huruf ikhfa. Beda 15 yang berkumpul dalam lafaz sihdasana kanjada sasun qad sama dum tayyibat fitu qanda dalima. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu biar tidak ngantuk. Nah, bagus. Selanjutnya kami panggil Ananda Iqbal Fairuz Zaki. Persiapan Kurnia Alifia Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ponapah buana ilmu tauhid? Jawab ini kami tahu para utus Gusti Allah Ta'ala ala menuntut semesta sareng naon satu. Kati ponapah ko omah salat telasan sedua? Jawab ini kami tahu maafat dari mati sareng orang musafir. Orang mati kesareng kamulah hari-hari jamaah kota beabadan dipilihan. Sini sholat telasan panika 2 rakaat. Pilih mukena sholat telasan panika mulai ngamperaan sampai selesai. Bila saya Siti Khadijah? Jawab ini kita sampai lelarikan dia. Kati ponapa seinya mai todus de manusia? Jawab seinya mai todus de manusia. Melanya diilang manusia benda-benda juga dalam kata manusia. Orang rasa atas kata manusia. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ummi tamsutu sya'raha bil musti. Orang manjat pohon apa? Indonesia pernah penengang domah ketika tengerah i'rab rafa. Jawab kan juga kita dalam penengan itu isi maf'ul. Contohnya ja'ari sama saliman dua jama' taksir. Contohnya ja'ari jalu Allah jama' mu'annas salim. Contohnya ja'atil mu'minatu 4 se'ayirat dalam ilmu se'ayirat atemu kalau menentang jika apa dialakan i'rab lafal yarda. Yarda fi'lun mudhari'un marfu'un bitajurrihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamat rafihi dhammatun 'alal alif man'a min dhuhuri as-sifali li'annahu fi'lun mudhari'un muqallil bi'akhiri wa lam yattasil bi'akhirihi shay'un wa fa'iluhu dhamirun mustaqal fihi jawazan taqdiruhu. Ponapah wazanah fi'il sulasi mujarrad senomor telok? Jawab fi'il sulasi mujarrad senomor telok awalnya fa'al yaf'alu mazuna abadiyala pada yaf'alu. Coba maus surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin yasdurun nasu asfatan yurau a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-ardu bacaan ponapah dan kati ponapah pelileh. Bacaan kita Maria Dalillah Qoblal Barinna A'azatul Huda'immahu Mi'abdiha Tuqawam A'imah. Berdasar ponapah huruf al-qamariyah kati ponapah pelileh. Berentah jelas Dalillah Qoblal Barinna A'azatul Huda'immahu Mi'abdiha Tuqawam A'imah. Yauma idzin tuhadditsu bacaan ponapah
katipun apa dalilnya? Bacaan hakiki dalilnya qabla al-rabi'an ibrahim al-qabil min al-ruhi wajib lil-fadil bi'azatin min wali azrim ramzuna fi'ilila al-waktu qaddamantum sigafana kanzira Bedah saponapah huruf ikhfa katipun apa dalilnya? بدل المبلغ وكل لفت إذا صارها كمجد أساس قد سمى إذا إله الكيت قنبأت منها. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Ananda Kurnia Alifia Az-Zahra. Persiapan Izza Afkarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katipun apa hukumah ajar ilmu tauhid? Jawab engki kadun tawajib atas saben-saben orang mukallaf dari orang laki seorang orang bini sanajan kala bandalil sebangsa kompol. Katipun apa sholatah orang musafir atau orang apa lolongan? Jawab engki kadin takinying da orang musafir apa napa ngareng kes salat sebangsa 4 rakaat da 2 rakaat. Terkinying da orang musafir apa napa ngopolaki antara salat duhur sareng salat asar tor antara maghrib sareng isya. Hal engka da aki tor akhiraki. Kenapa arajih kanjeng Nabi beradan salailah Siti Aisyah? Jawab punten tak araji kanjeng Nabi da kaparaban salaina Siti Aisyah. Katipun apa buanah kerukunan? Jawab engki kadin to abari faida ban ngala faida ban tolong menolong atas kebagusan dan takwa terkala ban karukunan. Bencik-cik pon apa banyak-banyak tengka bencik-cik pon apa banyak-banyak perkara. Artikan ke dalam bahasa Indonesia ammi yudakhinu wa yashrabul qahwata. Jawab pamanku merokok sambil minum kopi. Salin ke dalam bahasa Arab kucing menjilat bulunya. Al-hirru yalhasu sya'ruhu. Penapah wazanah fi'il sulasi mujarrad saya nomor situng. Jawab fi'il sulasi mujarrad saya nomor situng awazan fa'ala yaf'ulu mawzuna akatiya lafat nasara yansuru. Kenapa seanyamah kalimat isim? Jawab engki kadang to saben-saben kalimat saya andi makna tibi torta abareng zaman akatiya lafat zaidun ana hada. I'rab lafaz zaidun qa'imun. Jawab zaidun mu'tada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi qa'imun khabaruhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Kenapa seanyamah fi'il rubai? Jawab engki kadin tahu fi'il sekadatian dari 4 huruf akatiya lafad dahrajah. Coba mau surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu jidha hablum min sadaqallahu maulana al-azim. Pertanyaan berikutnya anhu bacaan ponapah dan kati ponapah dalilnya. Bacaan itharalki dalilnya fal awwalul itharu qabla al-arufi lil halki sittun rutabit fal ta'rifi hamzun faha summa ainun ha'u mumalata ani summa ghainun ha'u. Hablum min
Hablum min. Bacaan ponapah dan kati ponapah telidah. Bacaan idam biguna dalilnya lakinna kismani kismun yutgama fi biguna tibiyan mu'ulima. Min masad. Bacaan ponapah dan kati ponapah telidah. Bacaan idam biguna dalilnya lakinna kismani kismun yutgama fi biguna tibiyan mu'ulima. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf belajar sebanyak mana. Tepuk tangan dulu yang meriah. Aduh. Terima kasih. Itulah peserta atas nama Kurnia Alifia Az-Zahra. Selanjutnya kami panggil Ananda Izza Aftarina. Persiapan bagus Hisam Amanatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kati ponapah ho koma orang setak ngocak dek sahadat dua karanah mangker. Jawab engki kadinto anyama orang kafir. Paserah orang seemak waki amak mom dek orang. Jawab emar waki amamum otaba solat ibudina ore seta senenda ore pasera banyak kaum teribudina nakana teribudina ore sepelida bacaan kalaban pelida ngobada mana teribudina ore seta kita sana cen pelid teribudina ore seta rasa aki dari najis. Apa dapat tahun 10 dari kenabian nyamai tahun sesa. Jawab karena tahun 10 kepanika kanjeng Nabi kaelangan radina se anyama Siti Khadijah sareng macadina se anyama Abu Thalib. Kati ponapah se nyamai todus se Allah Ta'ala. Se nyamai todus se Allah Ta'ala ing kita panika nara banyak perintah Allah sareng acuwi banyak larangan Allah. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jaddati tasrabul labana wahdaha. Jawab nenekku minum susu sendirian. Salim ke dalam bahasa Arab. Saya berenang di sungai setiap hari. Jawab ana asjabu finnari kullu yaumi. Ponapa se anyamah jamak muannas salim. Jawab engki kadinto kalimat saben-saben kalimat seipa makna banyak sing ngakui tambahan aliban atau ibudina. Contoh akati lafad muslimatun bocah muslimatun. I'rab lafaz ja'at muslimatun. Jawab ja'at fi'il madhi mabni alamati dhahirihi wa ta'u alamatu tanifi muslimatu fa'il annahu jam'un li'anis salim. Kati ponapa wazanah fi'il sulasi mujarrad senomor 5. Jawab nara wazana fa'ula yaf'ulu mauzuna akati lafad hasuna yasunu. Maus surah At-Takasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahu maulanal azim. Summa bacaan ponapah dan kati ponapah terjudah. Jawab bacaan kuna musyadada dalilnya wawunna mimma summa ainun syuddida wa sammi kulla harfawunnatin bada. At-Takasir bacaan ponapah dan kati ponapah telilah.
Jawab bacaan asyafiyah dalilnya sanihi ma idwamuha fi arba'in wa washratin aidan wa ramzu ma fa'i isumma sil rahmata kun siddani am kam jadasa dasu'adun li syarifan lil karo yauma idzin anin na'im. Bacaan penapa dan kaki penapa terlidah. Jawab bacaan idhar ki dalilnya fa awwalul idharu qablan ahrufin lil haqqi fi turutta bil fata'rifi hamzun fa usumma ainun ha'u malata ani summa ainun ha'u. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Insyaallah kalau sepuluh mari kengkung rasana acara malam padahal kita kalau sepuluh kita cek aja setan boleh kecen. Ya semangat semuanya. Untuk peserta selanjutnya kami panggil Ananda Bagus Hisan Amanatullah, persiapan Firbatun Umamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ponapa seingamai surat otabah teteh. Jawab engki garito geletak seipasang atas ngatangan neraka supaya lebat manusia atas geletak maka tetap atas. Ponapa suku-suku na orang mukmin cetaat pada lebat atas teteh dok swarga terbelecar sokona orang kafir Pas pada keker. pas saja dalam neraka. Ponapa seanya mah makmum masbuk. Jawab engki kalian tahu mamum setaja pada imam kasitung zaman sekabu zaman dah bacaan Fatihah. Ponapa artena Isra. Jawab Isra engki kalian tahu Yesus Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaqtah dalam Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Aqsa Palestin. Sebutaki sabab ulfah otabah rukun. Jawab engki kalian tahu situng panika dua panika nasihat telok panika matwa empat akabar bagus gak manusia lema panika sakare tanam. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Al-mar'atu tasna'ul khubzah. Jawab orang perempuan membuat roti. Salin ke dalam bahasa Arab. Anak laki-laki melompat ke sungai. Jawab al-waladu yasibu ila nahri. Sapunapa banyakna huruf kosam. Sapunapa banyakna huruf kosam. Jawab engki gading to pada telok situ bau dua ba telok tak. Kenapa seanya mah fi'il rubai mujarrad? Jawab engki banika fi'il sekata tian dari 4 huruf dan tak ada huruf sayyidana maka dia lafaz daraja. I'rab lafaz anah qaimun. Wa i'rabuhu ana damirun munfasilun. Selanjutnya maus surah Al-Falaq. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad
min syarri bacaan ponapah dan kaki ponapah dalilah. Jawab ifa hakiki dalilah. Warabiul ifa'u indal fadili minal huru minal huru milwa wasitin idza bacaan ponapah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Ya, tidak apa-apa, yang penting usaha. Jangan menyerah sebelum bertanding. Biasa, engki. Sepenting pun usaha, tapi engki. Yang rumah tak norok sekali. Menorok pikir lagi saya tak apal biasa. Mungkin tak kira-kira juga. Selanjutnya kami panggil Ananda Firdatul Obama. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan Dimas Safira Watulingas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seanyamah malaikat? Jawab engki kadito potensialo siapa ringde malaikat pasirah wa ta'ala de kakebesaan atas apa rupah kala berbenyak-benyak lupa saya atau kita. Seputaki odur atingkal salat Jumat. Jawab engki kadito situng orang sakit, dua orang empon, telo orang buta, empat sebab ojen saya terus. Kenapa artena mi'raj? Jawab mi'raj engki kadito angkana Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah alam seteki tor dalam mi'raj engki panikah wajibati solat selema bektoh. Kenapa maksud kalaban todus? Jawab engki kadito nyekena ateh dari benya-benya otak secuba ben nyekena ateh dari benya-benya kelakuan serenda. Artikan ke dalam bahasa Indonesia, at-tajiru yufakkiru fi najahihi. Pedagang memikirkan keuntungannya. Salin ke dalam bahasa Arab, anak perempuan menggigit jari-jarinya. Al-bintu ta'addu asba'ahu. Sapenapa benyakna i'rab semasuk da isim. Jawab engki kadinto boda telok situng rofa contoh je azaidun dua nasab contoh doaitu zaidan telok ngekir contoh marartu bi zaidin. I'rab lafal marartu bi zaidin. Jawab marartu bi zaidin wa ibrabuhu marartu fi'lum madin mabniyun ala sukuni litisolihi bidamiri raf'i mutahalikin wa ta'u damirun muttasil fa'iluhu bi zaidin al-ya'u harfu jarrin zaidin majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dahiratu fi akhirihi li'annahu ismul mufradi. Kenapa seanyamah fi'il sulasi? Jawab seanya fi'il sulasi engki panika fi'il sekatetian dari telok huruf akati lafad alima. Maos
surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min syarri bacaan ponapa dan kaki ponapa telida. Ifa hakiki telil. Apa ya? Lanjut. Al-waswasi bacaan penapa? Al-Qamariyah. Dalil. Minal jinnati bacaan penapa? Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Dalil. Imam cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pikal anaknya bagus bang tampil nih kah? Bagus. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami panggil Ananda Dimas Sahtira Watilingas. Persiapan Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ponapah ningalih manusia para malaikat? Jawab, engki kadang tahu tak bisa ningalih manusia selain para nabi dan malaikat. Nabi pada malaikat atas robana si asli saungkuna malaikat ni kabutan-butan si alos akati manusia tak ningali dahulu sartana karena badana hawa panika samusa ikanangan karena hawa panika alos. Saponapa macam-macam makmum seputaki? Jawab, yang dikading tahu ada dua, situ makmum masbuk, dua makmum muwafiq. Saponapa banyaknya kaum muhajirin sehijrah dek kahabsi sekadu kalena? Jawab, yang dikading tahu belum puluh telu orang laki, sarang belum belas orang bini, antara Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ponapa seinyamai ulfah o tabah rukun? Jawab, ini kading tahu ulfah tabah rukun banika senang kalaban manusia, bunga kalaban tatemuna manusia. Artikan ke dalam bahasa Indonesia, al-bintu taqtifu zahratal wardati. Anak perempuan memetik bunga mawar. Salin ke dalam bahasa Arab, saya pergi ke restoran putri. Ana adhabu ila mat'amil banati. I'rab lafaz yansuruna. Yansurun fi'lun mudhari marfu'un litajarrudi anin nasibi wal jasimi walamatu raf'ihi tubutununi niyabatan anid dhammati dan nahu minal af'alil khamsati wa huwal jam'i dhamirun barizun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Kenapa saya maksud situng? Jawab, engki kading tahu pada 6 situng alif tasniyah 2 waw jama' 3 iya mufrad ma'annaf mufradabah 4 anan taukid sakilah 5 anan taukid hafifah 6 anan niswah. Kafi ponapa syarafah fi'il sulasi mujarrad sekengingah norok wazan fa'ala yaf'alu. Jawab, fi'il sulasi mujarrad sekengingah norok wazan fa'ala yaf'alu.
La ain fi ilah oda bulang fi ilah. Kotu kata tian dari huruf Allah. Akati lafad saleh yas'alu. Sarang lafad mana ayam na'o. Maus surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naqa wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut fa innahum ala dhalika lasahid wa innahum li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa wussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Al-insabah bacaan ponapah ben kaki ponapah teulilah. Bacaan al-qamariyah teulilah qabla arba'in wa asyratin hud ilmahu min abawiha jakawahu akimahu Li hubbil khairi bacaan ponapah dan kaki ponapah teulilah. Bacaan nunang musaddadah teulilah Wazunami mansumma nonan suddida Wasammi kulla harfa zunnatin jada Yauma idzin la khabir bacaan ponapah dan kaki ponapah teulilah. Bacaan iklan teulilah Wasani idamum bisitatin atat Biar miluna indahum qad sabatat Bedah saponapah huruf idgham bi ghairi gunnah. Bedah empat Teulilah. Lakinna kismani kismun yudlama bihi bifunnatin biyan mu'lima. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dimaklumi bahwa pertanyaan tentang tajwid lil kak dintoh nyari tibi nak kana lakarpun katanya aki bacaan nah pasti dia soro nyari tibi tapi pun beda salah kasah nyari tibi kan ibalain tentang kelil info tajwid kayak soro nyari tibi. Seterusnya kami panggil Ananda Firmansyah. Persiapan zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kati ponapah hukoma orang mukmin seserekah saampuna hisab. Jawab ini orang mukmin seserekah saampuna hisab Nabi ya para Allah orang menikah kutu musuh mulai dari awal ujian adalah kemilal keselanjutnya Nabi kita yang para Allah orang menikah kasih saya neraka senang sana atas segala tu sana orang keluar dari neraka pas masuk dari surga adalah kemisal keselanjutnya. Kati ponapah hukoma sholat Jumat. Jawab tinggi kali itu atas sebanyakan mukallaf laki sehat tempat ini musafir. Paserah sekikir atas keislamanah para utusan Najran. Jawab tinggi kali itu Abu Jahal. Ponapah pengertian iktisad otabah sederhana. Jawab tinggi kali itu setengah segerana uang mengirit di dalam nikah kiarta. Artikan ke dalam bahasa Indonesia asyahruh arba'atu asabi'ah. 1 bulan ada 4 minggu. Salin ke dalam bahasa Arab
Pembantu jatuh dari tangga lalu mati. Al-Tadimu yaskutu minas sulami wa mata. Ponapaan tak pengerah kalimat isim. Jawab inggi garinto tung bilane mengetir. 2 eba tanwin. 3 eba se'al. 4 eba se'ulu kecil kata alamat. Pada kitabun doktrin al-kitabun. Zaitun bidari. I'rab lafaz Zaidun fid dari. Jawab Zaidun mubtada'u marfu'un bil ijza'i wal lamatu rabihi namatun bairatun fi akhirih li'annahu ismal muradi fi jari fi harfun jari adari majrurun bihi wal lamatu jarrihi kalratun jairatun fi akhirih li'annahu ismal muradi wal jaru majrurun khabarul mubtada'i wal jumlatu min qaulin zaitun. Saponapa macam fi'il rubai. Engki wanika ada 2 atung fi'il rubai mujarrad 2 fi'il rubai mazid. Maus surah Al-Fil. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayral ababil. Tarmihim fi jaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam taroh bacaan penapa dan kati penapa pelidah. Jawab ida sawabi dalilah wa ifa isawiya lil qurra'i. Toyo ababil bacaan penapa dan kati penapa pelidah. Jawab ida laki dalilah akamutan bini wa nuni tasbuno indalija yom satum tubayan idaru ikunu ma'awan nati'am biwairiyal wal qalbu wal farawa. Ka'asfin ma'kul bacaan penapa dan kati penapa pelidah. Jawab Ibam Yunah dalilah lakinna gilmani kirmu bama rabi yunatim bimaulima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak tidak pekat. Terima kasih. Tinggal telu bersyukur. Kami panggil Ananda Zahrana Putri Aulia. Persiapan Aisyatul Maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kati penapa hukuma orang kafir atau orang munafik seampunah ihsab. Jawab tining orang kafir atau orang munafik sampana ihsab panika masuk neraka dalam neraka selanjutnya. Kati penapa hukuma salat berjamaah. Jawab tining salat berjamaah panika fardu kifayah doa orang-orang laki sehat menang dalam salat selama waktu terdoain dalam salat Jumat. Kalaban penapa orang-orang Quraisy seanyake bekuste Nabi saampona setena rajina sareng macedina. Jawab pengki kadita orang-orang Quraisy nyapa aki Abu da kuste Nabi ternyaba kota hewan di atas kuste Nabi dalam solat Bedah sapenapa tuuman todus sesaki. Jawab pengki kadita badatlah tuuman situng todus Jawa Ta'ala 2 todus manusia 3 todus da'aban tibi. Artikan ke dalam bahasa Indonesia
Al-usbu'u sab'atu ayyamin. 1 minggu ada 7 hari. Salin ke dalam bahasa Arab. Saya memancing ikan di sungai. Ana asridun sama kaki sendiri. Penapah se anyamah kalimat fi'il. Jawab engki kadinta kalimat di mana tibi pada zaman akadia lafaz zaidun. I'rab lafaz ja'ah zaidun. Jafilun madin maniun ala fatatin lahiratin fi akhirih zaidun fa'iluhu makmun wa alamatu raf'ihi damatun lahiratin fi akhirih li'annahu ismu radi'. Sapenapah banyakna huruf halak. Jawab engki kadinta pada 6 hitung alif 2 ha 3 ain 4 ha 5 uwin 6 ha. Mau surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad Walam yakun. Bacaan penapah. Tapi penapah lila. Idhar safawi dalila fatir la dabaki huruf fi kulliha. Kufuan ahad. Bacaan penapah dan kaki penapah lila. Idhal halqid dalila fatir la dam tilwa inha'i wal aini cuma wini cuma al-ha'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami panggil Ananda Aisyatul Maghfirah. Persiapan Iqbal Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penapah se anyamah ilmu tauhid. Jawab engki kadinto ilmu seabas dari ketentuan akidah cepengsa agama kalaban bukti saya yakin. Seputaki perkara sesunataki areh pelasan sedua. Jawab engki kadinto situng asera mutaba mandi 2 atanten kalaban paling baku sapangakui 3 marajing da takbiran compok sareng pasar sareng jalan-jalan mulai dari awal matelasan sampai mulai imam dan sholat. 4 takbir saampuna saben-saben sholat subuna are arafah sampai da akhir asar akhir are tasyrik. Paserah asmanah rajinah kanjeng Nabi seki paraben. Jawab engki kadinto Aisyah binti Abi Bakri As-Siddiq. Seputaki sebagian sabab-sabab hilim otaba sabar. Jawab engki kadinto situng belas da orang seputu 2 nyingka dari saling peso 3 Todus dari males jawab 4 mabunga atas orang saya coba 5 raksani matse ampun keada. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Abi yahliku lihyatahu. Jawab bapakku mencukur jenggotnya. Salin ke dalam bahasa Arab. Anak laki-laki mengecut jari-jarinya. Jawab al-waladu yamussu musbu'ahu. Sapenapah banyakna tu'u menah i'rab. Jawab engki kadinto 4 situng irob rofa contona ja'a zaidun 2 irob nasab contona ro'aitu zaidan 3 irob ngecil contona marartu bi zaidin 4 irob jazam contona lam yadrib zaidun. I'rab lafaz ja'ah zaidun. Ja'a zaidun wa i'rabu ja'a fi'lun madi mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Kenapa wazanah fi'il sulasi mujarrad nomor 2? Jawab fi'il sulasi mujarrad nomor 2 awazan
fala yaf'ilu mauzuna katiya lafad daraba yadribu. Mau surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailul lil musallin. Bacaan penapa dan kata penapa tadi dah. Jawab idgham bilauna dalilnya wasali idgham bi ghairi gunna bilami warasum makariranna. Mim mati bertemu dengan ain. Bacaan penapa dan kata penapa tadi dah. Bacaan idgham bilauna dalilnya wasali sulidaru fil qaya min al-urufi wasaniya safiyah. An salatihim. Bacaan penapa dan kata penapa tadi dah. Jawab ifa hakiki dalilnya warrabi'u lifa'u idal fadili min arufi wajibu lil fadili wa satu min ba'di asri ramluha fi kami hada biti qaddamtuha sifda sana kam jala safum qad samadum tayyiba siksitu kondo dolima. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Ananda Iqbal Maulana. Dipersilakan menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa buana ilmu tauhid? Jawab engki kadin tongau nengi cebat-cebata Gusti Allah Ta'ala sareng palautuna Gusti Allah Ta'ala kalaban bukti-bukti sepaste sareng oleh datang tangan selangkeng. Kati ponakah hukumah salat kelasan sedua? Jawab engki kadin to sunnah muakkad da orang mukim sareng orang musafir orang merdeka sareng kabula ale berjamaah atau berbitibian dining sholat telasan paneka 2 rakaat dining baktona sholat telasan paneka mulai ngumbara are sampai dari syekh. Bila sesepah Siti Khadijah? Jawab engki kadito tahun 10 dari kenabian. Kati penapa seinyamai todus de manusia? Jawab seinyamai todus de manusia paneka nolaknya ke dari manusia benta-benta coba dalam harga manusia sareng ngaraksa atas tatak lama bareng manusia. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ummi tamsutu sya'raha bil mustik. Ibuku menyisir rambutnya dengan sisir. Salin ke dalam bahasa Arab. Orang laki-laki memanjat pohon kelapa. Ar-rajulu yatasallaku sajadan Dengan dhammah tetih ta merah i'rab rafa. engki kain to dalam pak kenangan jekto isim ora contohna soma salimon 2 jama taksir contohna ja ar-rijalu Allah jama wana salim contohna ja'atil mu'minat 4 dalam fi'il mudhari saya akhirat atamu kalaban itu akati alafal yajri wa yarda wa yat'u. I'rab lafaz yarda. Yarda wi'lun mudhari'un marfu'un li
التجرد عن الناصب واللازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور الثقال لأنه فعل مضارع معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. Ponapah wazan fi'il sulasi mujarrad senomor telok. Jawab fi'il sulasi mujarrad senomor telok pada awazan ala yaf'alu mauzuna atadiya lafal fata yaftahu. Maus surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awwalaha yawma idzin yadurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-arduh bacaan ponapah ben kati ponapah telilah. Jawab al-qamariyah telilah qabla arba'in ma'asratin ilma. Bedah saponapah huruf al-qamariyah ben kati ponapah telilah. Telilah. Min afiat jakawam akimah. Yauma idzin tuhadditsu bacaan ponapah dan kati ponapah telilah. Jawab ifa telilah warrabi'ul ibau indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi amsatin min bari akhiran fuwa zikir miyad al-waiti qaddam mantuwa. Bedah saponapah huruf ifa. Badal 15. Telilah. Sibda sana kam jada sazum qatsana nutaiban fidu qadda dalima. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pas boleh pentol kemarin. Motor sekelangkong, dek Kak Iqbal. Sampun lomba makin dibudih tapi pakun semangat. Sekali toh lomba tilawah diris kelas lama malam ar semangken sesuai kesalahan. Kalau token dari token gaulah selaku penanya cukup kesalahan dari sekali toh dari token gaulah wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangkui doa menangkas paling terakhir dan makle barokah nyering maus doa seperti pimpin sareng Kiai Ma'rifatullah Bakta Ka'aten. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Allah khafi mazid ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azim sultanik wa dan mubarak Allah wajah hadza ma'jin makanan mubarakan ma'mur Abu Salah wa lam tawfirana wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Ya Rahman Rahim Alamin Ar-Rahman Ar-Malik Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
siang ke rumah. Dong, terus mulai siang ke rumah. Cuma kekeripat aja. Oh, dengan detiran lo kacamata. Jika kamu berpada ini kan, berpada. Aneh. Yang itu ada kacamata. Oh, ada kacamata. Tak ada tinggi. Tak sama. Tak sama. Pukul berapa? Pukul berapa?